Hallelujah. Amen. Saka na uri moya mwe. Timidze kwa FM nentimidze kwa mgodi zvakamira. Moya mwe cheteka. Hallelujah. Amen. Timidze FM nentimidze kwa mgodi zvakamira sei. Mweya Yohana. FM unoti lipo varakasha tetere vasaka hai ere vakasandarava FM kwa mgodi unoti hepa glo mweya wanu asadovati zvizo Claudia, assim como Satani mure wenema uya munyengero wenyika yose. Amen. Hallelujah. Amen. Takanuzwa pamweya mu la Efeso 4 verse 4 tena ndio macho kaito norma